Ding-dingane bro. Bapak Anasikin Rupiati sesarangan Bapak Andika, Bapak Roni, Bapak Niman, selamat Bapak Rudi, Bawon Sutris, Suimeni Ali Baapur, Kampung Niko Rohman dan kawan-kawan. Jong Tikno arah apre jo anu pong aduh ndak jan njo arah apre ya do mak dai pong yoga re Omar yoga saya ebri ikhlas awajan Bambang ebri bertali aduh kok masih nginum setebet atau mabuk dai ya. Hah? Mak pelengen. Are grup setengah sadar. Pimpinan Kampung Niko Rohman setengah sadar. Sadar enje. Bertalit. Mayu pur, panepur ya. Papa Endang. Oh Papa Endang. Udah masuk koi mulai ya. Asis. Sukai lamun mulai kemarin di sana tapi kok. Tare Bapak Nasikin, Bapak Rupiati, Bapak Andika, Bapak Roni, Bapak Niman, Selamat Rudi, Nyonya Rimami, naik lagi, Bawon Sutris, Suimeni, Ali Bakpur, Kampung Niko Rohman, permintaan. Dama Kacong Muhammad Abdul Hasan. Konsuberoto tak kering adina kaki make sampai sopu bi tekno belaki kemarin Mbak Bebi je korjok mulai Boh Jong Abdul Muhammad Hasan putra dari adik Siti, putu dari Bapak Sumar menlejong nyuruh kanjan. Oh siap. Nyonya Mustafa Sunyar munggah. Oke. Umi menggomi ayo. Sing sayo coba keluarga besar dari Talang Bapak Nuraya pulang Pak Nuraya. Cak Sui Talang ada, Cak Sui Talang ayo Cak keluarga besar menikah. Uwin Bapak Saiful Bakil, Bapak Sukin Bakil ayo. Sutyadi beserta Nyonya Wonokerto ayo ganti. Coba keluarga besar Suwanti Subana sing duwe kawasan sing duwe pura ayo Suwanti Subana Kandangan Suter Wawan Tepus Ridwan Bedayu dan Dut Ridwan Putra dan Dut Bapak Liwari Jemoko pulang.
Ini ngabang jais. Tini lah. Nyanding sing sayo sing rukun ayame pinuju nyanding sing sayo sing rukun Los
dikokok ngaten sakniki jur pinten napa pancen sampun bosen ing mangka prasetyamu kadyan geger walik watu boten badhe nglintu balik jor aku wis kadung kasuru bebasan dan saremu bebasan saumpama kaya ngenteni kumambanging selolangking bebasan kontrak-kantring kaya dijejeling wekasan kontrak-kantring maka prasetyamu kegeger walik watu boten badhe nglintu nanging yo kene wis kadung kasuru bebasan tan saremu luwe becik patenono timbang bepisahan pritatian sulistya tak ring wangi samudana marang kula warga garwa lan praputra liwat kijanging alismu kuwasa ngladang rasane atiku nadyan wis ning serius aku isih mampu ladeni salahmu. Oke, tidak ada maka cong sati. Apa ya? Terima kasih. Terima kasih kawan Niko Rohman. Mabuk aku mabuk. Babak Mira tik. Are tak mulai ka Jati Mulyo. Are jes tak mulai ka Jati Mulyo deke are. Bokon ke bagi kok sing ngaterakin kok payah. Ini kon bu umat deh ngateraki kon bu taya lah. Jaimongan salah jengipun bagian perdangdutan dulu. Ya dangdut di sewis tidak apa-apa. Di antaranya Cari Tuan, Bedayu, Wah Kampung Jais, Mas Dedi Irawan, Ayang Dangdut, Adi Rizky ikut ke panggung bergabung mendampingi Mas Dedi Irawan, Wah Kampung Jais. Di antaranya Abdul Fahmi, Cah Ahmad Fauzi, tidak ketinggalan Bapak Ima, Cak Munir, Cak Nasikin naik ke panggung, Cak Saman, beserta Cak Muhammad, Cak Sio, Pak Nail, Muin, Pak Alek, ayo naik ke panggung wis. Apa Pak? Wah ketemi nggak booster. Ayo cingcingan nih.
Jadi sah Bapak kampung Jais Mas Dedi Irawan Caris kisangkeng Bedayu Sarengan Bapak Adut Caca Munir Caca Nasiki Caca Samanja Muhammad Dalamipun saking Bedayu Asanduro Alumajang Jawa Timur Mira Latik